I need some information. A crime was committed. What kind of crime? I just wanted to know if you saw anything unusual. Hey, what the hell are you doing? Stay back! We got a crazy woman out there waving a gun. If she drops someone, it's on us. Кога нејзината сестра исчезнува, Джил е убедена дека серискиот убиец кој ја киднапирал пред 2 години се враќа, а таа се подготвува за да уште еднаш се соочи со него. So what if Jill isn't crazy? What if this guy really does have Molly? Shut your hands!